sada navijači, sve mi se čini, pokušavaju napraviti prekid. Ne da mi se čini, nego sada već sam u tom trenutku gotovo siguran u to. Mnogo njih je skočilo. I igrači su svi, i treneri, i igrači potrčali bojeći se navijača. Ostalo je nekoliko edukovaca, svi sa Partizanove klupe. Potrčali su u slačionicu, plašeći se težih incidenata. Članovi Torcide koji su u samom početku napravili ono što smo vidjeli, bacali dimne bombe, kada je toga ponestalo, onda nezadovoljni i rezultatom, igrom Hajduka i svim onim što se u posljednje vrijeme događa u tom klubu, napravili su prekid ovdje u Splitu. Sva sreća da ih ipak nema mnogo, ako se to može na neki način komparirati sa brojem gledalaca na stadionu, jer većina njih je ostala tamo gdje su i sada, a oko 500 do 800 mladih navijača uletjelo je u teren i izazvalo prekid susreta. Tim mladićima čini se nove načine kako se to sada radi, jednostavno je nemoguće stati na kraj. Treba će još mnogo da se akumulatori tih mladih huligana i izgrednika na nogometnim stadionima konačno isprazne. Jer na taj način nitko nema koristi. Evo sada su ovdje na zapadni dio tribine došli specijalci koji su spremni da naprave iza sjevernog gola, tamo gdje su navijači Torcide, red, ali mladi navijači ne odlaze. Do završetka utakmice negdje još bi trebalo biti oko 22 minute. U tom trenutku došlo je do prekida, ostali su igrači Hajduka. Neki od njih pokušavaju uvjeriti navijače, pripadnike Torcide da se povuku na tribine, da ne bi došlo do potpunog prekida susreta. Međutim, ništa od toga. Partizan ničim nije iritirao, to je bez sumnje tako, to je sigurno, igrali su dobro, zasluženo vode sa 2:0, a probleme koje ima Hajduk, to zaista sportski pripadnici nisu krivi. Igrači Hajduka sada također napuštaju teren i odlaze u slačionicu. Mladi navijači zaposlili su teren prije nekoliko trenutka, skinuli su jugoslavensku zastavu na Jarbulu, ovdje na stadionu u Poljudu i gotovo je sigurno, bez obzira na prekid koji bi mogao i duže protrajati, da se ta utakmica nastaviti neće. Ono što treba spomenuti, nije bilo navijača Partizana, pa nije prijetila nikakva opasnost da dođe do sudara navijača, eventualnih ozljeda ili još tragičnijih posljedica. Poštovani gledalci, kamera evo sama pokazuje, na kraju su navijači i zapalili jugoslavensku zastavu. Njihovoj razularenosti u ovim trenucima zaista nema kraja. Prekinuli su utakmicu i sve one mirne navijače koji su bili ovdje na stadionu Hajduka, koji su došli promatrati jednu sportsku priredbu, jednu nogometnu utakmicu, još jednom su upozorili na sebe svojim nasiljem, nekulturnim, nesportskim ponašanjem, nečim što se nikako ne može tolerirati. Na taj način se ne pomaže svom klubu, a ni sportu, ni društvu u cjelini. Prigovoriti sada možda Hajduku na lošu organizaciju utakmice bilo bi potpuno deplasirano, jer zaista bi trebalo čitava divizija ljudi iz osiguranja da bi spriječila sve ono što se ovdje dešavalo danas. To je jednostavno jedan sociološki problem u kojem živi i svijet i naša domovina u ovom trenutku i treba će ga mnogo studioznije i drugačije iskorjenjivati.
Sada je pokušao, ali nije ga se dovoljno čulo na razglas govoriti i sada nastavlja Onesim Cvitan, splitski gradonačelnik. Možda će on umiriti svoje mlade sugrađane.